bana ntate ka kapa le bapei ba dipitsa tse kgolo. Ntate ka kapa ke Matthew Mathibela lefatsheng la Matlerekeng. Ntate ka kapa ke romela voice note ka pelo e bohloko ka moga ntate ka kapa re tshwenya ke magotlo magotlo a gona nte re tlabang a je dijo a re jale di-furniture a ja di-sofa ebile ntho e jang gantši ke fridge re e berekiša nou ke a boraro a ja di-fridge a tula di-fridge a ntšha dishebo ka mo di-fridgeng a kokona dishebo a sa di kokone a di ntšha di bja mo godimo wa di-sofa. Ntate ka kapa magotlo a re senyetša re sentša le motšhini ande le go ka re o tlhakantšha re tax gore eng wa etša wa e bja mola wa re mme ba tloja a ka sije ande le ge re ka khurumolola pitša wa e tlogela batho botsa gore a tloja a ka sije. Ntate ka kapa a re tse gore monatokeng a re robale le mešito ya re tshwenya re kgopela thušo re sa re ba bannyane ka mogae a re ne batswadi ke dua le sesaka ka mogae le bana ba rena go kgopela thušo ntate ka kapa.